Assalamu alaikum tuğanlar, at suyucular. Bugün жасқа 1 жаш çıkma. Tuğanlar жасқа 1 yaşar tay satuğa çıktı. Öte sulu sundu tay çıktı. Jerde kaşka. Kaşkaları da gelişken, başları dağı. Kavak kaşı taydın. Tartça aslan. Toktap durayım. Biyaka burcu omurlarını gösterip koyun. Taydın omurları tuğanlar. Tazda tunuk gelişken iken. Dallarına söğüktörü. Жақшыкен formaları öte son tuğanlar. Енчиге туғандар ат кылганга сындуу ат болот экен. Формалары азырлайт турат, узундуктары моюн башы келишкен. Кара байыр туғандар жөнүндө дагы тактап айтсак. Туғандар тай ушул болду. Төштөрүн байкагыла өзгөчө алды жактары келишкен. Баштары, кашкалары дагы жанар. Туғандар акчасын да жөндү коебуз дейт. Баазы 62 миңге койдук. Дези түшүп берем дейт. Кемен сөз кылып беребиз дейт туғандар. Андыктан астына номерлер коебуз, байланышка чыгып. Бул Кербен шаарында турат. Тайдын эти жогураак экен. Кулун түктөрү толук түшө элек экен, жаңы түлөп баштаптыр. Туғандар шундай сындуу тай экен, алып кагыла туғандар. Контакты калтырабыз. Тай Аксы районунун Кербен шаарында.